agtulag ta kabagis sa tora. Anyat pagtulagan ta, Petra. Awan makias-asawa ken mangas asawa kadata. Ah! Agpadatan abaak. Isu akastoytan tapno awan lugay. Nay, apay ngagsanay ka ngay sa tor? Ay, kuha nga main. Pampanunutak nga min anarigat ti awan kadwana. Nang runa no mauyo sentipig sa. Datati ang kadwa ka bagay. Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay. Hey, sa balilat tamat tayo makuna nga asawa ko maa. Apay, itikas ta nga edad mau. Adapay lang nga ta mangayat ken ka sa taor. Lakay kan. Ay, di mo lang mo Ano pa'y mo ilanag iti tumalya-talyaw kanyak kahit. Basta, diyak kayat ang mga asawa ka. Ah! No anya titulagan, isaw ti matungpal ka bagay. Antay, napanan niyang kail. Kanayon samot nga awan diti balayaw. Ay, diyak madam mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar sa marabyan na sumangsangpay. Ang inom nga ta iti arak. Ano, kunayon mat nga insardeng nanta ginam iti arak. Insardeng na nabayagan. Diyak ka amaw no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapanla ka no makiis-istorya ija plaza. Diyak mo ano asino ti kais-istorya na ijay. Manang Petra, nakadwak asimbang pait. Asino day tabalasang? Nililibait manang. Ngamlili ti birngas na. Nubya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko man ti kapsat ko, Diyak ninamnama akas dyan ti ipakita na ken ka. I'm sorry. Okay laang sa tour, honey. Api akas ti jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kaya't naka. Ay, ikwa. Adala siguro nakabadtripan na. Iso akas jay. Iso apasensyakan, hanay. Wag. Anya, matentikas jay ngayon pakitam itinubiak. Ay, mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing ngamsi ka? Anya, kumatidakas na itidaytag, agin inayat kami magkanililay. Ken adda tulagan ta, nga awan mga sawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana, kasta titulagan ta. Pasensyakan manang. Gayata nga raw. Ken ay ayatan nakma nililay. Agin inayat kamay. Ay, jakpatsyad. Amok tila ang pensyon mo ti kinayat dayja babae. Napintas ken ubing dayjay. No saan ka pensyonado? Imposible akayat nakadayjay. Kwartam laang ti kinamat na ken ka. Saan na pudno dayta, manang? Nasingpet nililay. Saan aman ang gundaway? Siyempre, nasingpet ita. Ngam inton agbaybayag, rumwartong tipudno nga ugali na. Rumwarto matlaang ti kinarupat kwarta dayjay. Ay, di mo matpagsawan iti kasta ni Lili, manang. Ta saan akas jay nubyak. Planok pa'y kit di ko man nga ikalay sa si kantaw ti mid of honor. Ay, jak kayat! No mga sawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ayayatan na ka dayjay. Agkasar kayo pa'y sakay to agdan na angkal. Kas jay ngamin ni Antiyo Petra. Di na magkayat nga kasar kami kanililay. Anya? Apay kanuang kan? Ay, saan nga ron amamate nga ayatan nak nililay. Iso ayawid kulat tan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Petra no kasta ti aramidag. Oo na yun ni Auntie Petra.
Ang mga numapal mo, iso di na kaya ta mga sawa kayo. Ha? Hey, jak mau ka anakan. Ti kaya na nga men. Agpada kami nga agbak, aginggat inggana. Ha? Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Lili, agdandan na kayo matgaya man iti anak da. Dahita nga ron kahit. Di damot siguro basta maamuan. Taadayo ti lugar dalili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasari tayo ni Auntie Petra, Ilaw-lawag yun, tapno maawatan na kayo, uncle. Hay na! Ay, makapasikur ti kastoy. Sa anak, akomportable no na sa bali at tao dito'y balay. Anyat pa kasi kuramaya manang. Naganayas ti biyagta, idi awan kadwata dito'y balay sa tor. Ngam nagbalinin anariribok, idi insangpet mo dito'y ti ubing anubyam. Anya ko mati problema kan kuha na aya, kan nagagatmay. Iso lang aruden ti para lutaw, para inaw, kan para laba ka dagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod adan ni Lili dito'y. Wen talalaan na pailaang tiriknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit day dya babae. Di mo kumamapadaksan ni Lilay, tasaan akas ti ugali na manang. Dayta! Madipot dimteng day dya alilay, isun ti bidaken kasator, isulagan ti hustaw. Awanan ti sirsirbik iti daytoy a pagtangan, unwanted akon iti daytoy a balay. Awan sirsirbik iti daytoy a balay. Ay, manang, saan ba't Di kag so iti kasta, tasaan apod no ti bagbagam. Si kalatag pampanunot iti saan nasayaat. Ipanasakti na ramid mo sa tor. Ha? Magipanagdag ka talaga na sakit tinakam ka. Tadi mo tinongpal titulagan ta. Siya kunti mangilaba ka dagiti murang yu, ipag Petra. Saanan? Nagkrugit ti trabaho. Sinsinad labat ti aramid mo. Aday wanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwa tay lang arod dito'y balayan. Tay nal daw arumwar ni Satur ang mapan agtrabaho. Ngam didak pa'y kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag ko namkat kanyakon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawa dan ti kabsat na idinamtang ka iti biyag na. Di kay agdanag. Tadyak mo't bukudan ti atensyon ti asawa. Napatag kayo lata iti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta, agi mo nakin ka, Lili. No, apay nga minadimtang ka pailaang iti biyag ti kabsat ko, Aglablabas ka na manang. Saan kumamat akas ta? Pasakitan mo na yan ni Lilay. Talaga napatpatagan day jay aliling ngam siyak akabsat mo. Masisakit mo ti saan mo akadaraan ngam siyak mismo akabsat mo. Di ka makaaw-awat. No di ka makaanaos, aguli magkalaang manang. Di ka sumanao. Tauray anyat ar-aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak. Anya pa'y lang arod ti kukuan niyo ngay. Agkasar kayo na ta, nagdenden na kay magayaman. Ay, agyaman na. No kaya't nag-apara iti anak yaw. Kat, kunamot nga agpenpensyon ka. Kunamot adin to agrigat anak may ti denam. Ay, Santo Apolos, nanang. Manut pensyon mo aya. Amangan mo't no tay pensyon mo ti senior citizen ti pagkarkari mo. Ninanang mo't, masapul pa'y adamagan nyo ayamot pati pensyon na. Di kay lagpain. Ako wana tapno mukmat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnak. Takinuyog kun anang irwar iti pensyon na itinamindwa agundaway. Aya! Manungay ti pensyon na anak ka. Ay, basta, di yun amuan. Basta agpenpensyon, period. Nalang araw, pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Nana Petra, maya mo ti sisikawilan nyo dito istor ngagmirmirinda. Nay,
Si ka magayam, Tisoy. Nakasurpan kayo pa inyam. Nagkiting mo day tanay. Kan, wawligs kay magayam. Ay, wen ay, krasnak aya. Ninanamit, tila damdamagin na. Ay, ibagaam no krasnak. Taklunan ka adagusan, Tisoy. Mga sawa nga minan di kabsat ko. Iso ang makiasawa ak matan Nya? Iso na lang tawan mat pakiasawa ak. No kayat mo, si Kanti Soy. Anya? Si kati para igam iti pensyon ko no agasawa tan taon. Uray di ka ag trabaho, mabalin tag pinpensyonak. Ha? Ay nawan ko namon. Amok tumatla mahilig ka iti senior. Kat no talaw dag iti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awang matipimaot ka na ko, ada? Saan kami akumpatibal iti tunggal maysa? Ay sus, sabali ak nga agayat tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton ag trabahon. Agbalin kanto adon, tasi kanto ti mangigam iti pensyon ko. O nya, kaya't nakuno saan. Kumpurmi, ah? Day, kadwa mo ni Tisoy, manang. Apay, anya yung paramid mo kan kuana. Awan, ingkuyog kun dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay da, Isu abayaw ko namkan kwa na. Tagbalinton abayaw mo ni Tisoy. Ha? Ay, saan ka di, Tisoy? Wan ko na amtay sumatyag paiso. Wambayaw! ha? Kaano ti kasaryo kinilili sa tor? Inton umay payla abulan, manang. Apay? Ay, mabalenti makisingit. Makisingit nga. Makisingit Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya? Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. Apay, sigurado ka makiasawa kan. Kaya dayjay pa'y atisaw. Kaslasan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro mata sana mapagtalkan Genobiam Nasingpet ni Lilibet. Dayjay atisaw ti kasla langanin na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genobiam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akas ta ni Tisoy? Alan ag double wedding tayon kabagis tapno mamaminsan ti gastos. Jak abaw. Jak pa'y masumbatan dayta. Tamangan ki dino bawal. Agdamagak pa'y kadagiti babakit ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan ahanay. Ay na, saanan? Mabanog kalaang. Sige. Matiti pakitsindam. Gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey. Paano kung hanay? Ay, papanam Tisoy? Iti palengkay. Ada, pagpagatang ka ni darling kaw. Ay, ipawit mo lang ka ni Tisuyin tigatangam, honey. Tapno di kan rumwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo't Pero mo ka maglilay. Wan, usaram ka di dyan motorsiklom? Wine. Ay, makiangkasa kon. Ay kawin na. Yung kalanin, tahil mi ni darling kaw. Ta iso ti usaram lilay. Oh, rabiin. Awan pa'y ni Tisoy. Ay na, uray ni Lilay. Awampay. Nagbayagan na pan nakitsinda. Narabyan metain. Apay gaya di damat la sumangputan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan. Nakaidap ti cellphone na. Anya? Ay, uray ni Lilay. Diya makuntak manang. Apay nga tangay. Ay na. At
tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni darling ka, oh. Kadwa na nga ta ni Lilay. Ay, diya ka mo, ah. Awan bibiyang ko iti day diya alilay. Ay, agya managtadakan. Pinagdanag nakhane. Inap na panamta, narabiyang ka. Ay, unyag pa'y so Tisoy, darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, adda ngamin fireworks sa EJ Plaza. Nagbuya akbiit. Uray siya. Nagbuyak mo na nagpintas mo di fireworks. Ay, mga kandarlain. Ada in-take out ko ka na. Tinay. Sige tayo nagpulas. Ay, mangan kamutan, honey. Ada yung take out ko akanam. Nanganak ngaminan i Jarwar. Inak magpulusan, tani, agat asok ti batok. Mangantan ka ba, guys? Wen, anya ngay mo day ta nabalkot akanam. Babit lang, ah. Ay, pansit mat. Si Kangay. Nay, pansit metlang. Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag nga Agawid aki di lugar mi, honey. Anya, agbiyahe ka umadanin ti kasarta. Inton malpas ti kasarta at aduata nga agawid iji lugar yaw. Saan? Taada kanunas ka na pirma ako na ninanang ko. May papansa iti tawidan mi adaga. Kasapulan dati pirmak. Ay, kasta aya. Kaano nga ron ti panagsublim ngay. Inton may alawas ti kasarta, hani. Inton maminsan abigat, honey. Ang apay ngay nagadutin nalam abadom. Murang ko ti daduma dita. Laba aki di balay. Agbiyahe ka kunam, Tisoy. Papanam. Iti lugar na ikit ka. Nagkasardi ka sinsingaw. Siya ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamay tapno makapasyara. Ay, kwa. Sublang kan tulagan, ha? Tayo nakpay tumulong nga garamid iti sapaw. Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Raud. Urayan ka, ah. Ay, wonderline. Papanam sa tor. Ay mapaanak iji lugar dalilay. Diyak namin makontak ti silpon na. Kenay, umadanin ti kasar may. Ngam di mo ilagawi din. Uray ni Tisoy. Diyak matlama urayan nga agawid. Kuna na nga umay naksukunan idi na minsan akalman. Awan may. Malaala manang. Innakon, tanay. Aldawan. Naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos, lelay! Tisaw! Aglambang kayaw! Adan na isa taor! Anya di kunayo, nanang. Tisoy? Anda ni Tisoy diti balayaw. Ay nay, di na kunawagan iti nanang sa tor. Tapanag kunak. Saan na matuloy ti kasaryo iti anak ko? Tapay ngay, nanang. Sorry sa tor. Nitisoy gayam ti ayayat. Paya naramin mo ti kastaw. Ay, siga Tisoy! Amom nga umadanin ti kasar mi ka nililay. Ang mapay ngay nagaw mo kanyak. Lading itatata. Da kami tiagin inayat ka nililay. Iso da kami tiagkasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tula ka ni Nana Petra ti amin ay. Mabuti nga ang pakita kang kwanan. Ay, awanan ka itibain. Saps! Di ka giskandalo dito. Isika sa tor ha. Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo. No di na kan kaya tanak ko. Kastalaan ni ayat. Awatan nyo, ti amin. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? O nanang, umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kasta aya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailangan ko ma.
Tadi kampay nakabukalit ti anak, ngam agpilit mo't. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mo't di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarot ti kasapula, manak ko. Uray 5,000 pesos no adda na nang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak amaneng. Hangka nga agbababae. Baka gisangpet ka kit di iti babae iti balay no ada ako ni Jabron. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Jak mo't may turad nga ramidon ti kasta ah? Dapat lang atan eh. Siyak lang nga ruden ti umadayo nga agtrabaho. Adda pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubat kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni abroad. Wan mat nga men, maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adan niya awid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito eh. Habang ada kay abroad. Lay, ada kamot gayam nito ibalayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga rod na saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija ay. Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito eh. Kanayonak nga mapuy-puyat. Basit pati kan-kanak. Kan-kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat nga minti diskartem. Han mo nga mo tag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat tiswildom. Kasano nga roda maka-sideline na kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga ibagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ro dagiti ko kumarik ta naggagagat as asawa da. Aduti pagsapulan da. Iso nga aduti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka doble am tigagat mo. Triple am pakit di Eh, Kat naimbaganan diya sakit itiyan mo. ada pa'y basit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, permiti sakit ibagbagyak itoy. Makabanog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uwin, bakit? Anyat gatangam insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos kan reta nakabiti na biskwit. Mabiit laang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pag inanaak man.
Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot ako nga agluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga akasta. Anya, kat awan mat ngamin na ilipas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na, nakitak ni Maneng amanugang taijay. Madama ti merienda na. Nakasikawel ngag merienda. Anya, na ay, imbag man ta, merienda laangan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa'y anangan iti pansit. Agasam nga'y dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na amaw ta aginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sa ama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas-gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas-as ka kunamalan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho, jay manugang ta. Tanam namaan nalatan ti ipaw 8, jay anak ta. Pare Baning, dumagas ka pa, isot mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kadwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang mat paray. Paayan nakpay. Wala mangan ka. Isyat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latama tanak kaw. Angem at sa balay nga ibaga. Anya datang ngay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramidin na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglot-loto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kas di ti aramidin na. Si madutmutang manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang aramiden na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yon ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay, saus, ibagbaga ka na nakaw. Sayang, tipawpawit mo, no panuy-nuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso nga sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanday di nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban ito'y. Apa kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng? Ha? Apay manon aya bakit? Kasladaman basol ko ni tikasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amok ito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? No agsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amok ito'y. Karkaro jay babae, naimon. Kayat kong tagawid, ngam anano saklang ito'y. Bakit? Kayat ko nga makaurnong tayo di kwarta. Iso nga ano sa akin to'y. Pagkatapos, kasadararami ta. Ha? Aramidak nga. Hangkaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda is store. Apay hangkang aglot loto. Ni, nagkuna. Naminsan mo lang nagmerinda ki gestor.
Kan naminsan la naparte kak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid akmat la adagos. Maditekas na nga ramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay, madi ah. Hangko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan manay. Manay punta ta, hangko nga ipaw itikwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho kalad ta, tapno damat kwartam. Hangkang agdanag ta, agururno nga akmat intoy. Tapno adanto iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pauitan, ta damat kwartak. Tiladyak kayat, kat tipadaksendak. Saan na po nung kita anay danon kan ka, Rina? Sige, tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit isikat kong agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mao, nagsarita kayaw ansay. Wan, bitaw. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laeng data ti dadakkel na. Wan data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat, pitaw. Ay wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, man nagsaksakit. Puyatan na ta idi abang sa asikaso kang kwana. Kanayon pa idi ama ospital. Wan garod sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Iso nga rod day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kasta ti kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanam. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabahom. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanam. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaeng ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalata, kat agsingsingput kalata. Saan ka nga agrebrebel day, anak ko? Nadto iti kwartam, bitaw. Nay, apay, manaw timpaw iti anak ta. Dahito ilaan? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin tamot iti kwartata. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya mat. Manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No da makita mo orderam. Ket uray ata mausar mag. Mausar nga? Diyan order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang jay sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag, ket awan mo daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang jay. Nagalas mag. Peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan iti picture. Ang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang ijay. Bayam talukataktaw no masangaw. Nayunam ket di tayo. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao ngay nakagbarte-bartag dita ken agbababaay. Adto tili magasaut. Umanay daytan. Anayimaw na dwaribaw. Bay amman ta ornong-ornong. Ta lakay ken baketan. Kano da emergensya pagkastusan tangay.
Adamat jay anak tayo di abroad. Baybay ang natakot adadakilan. Danagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pa ilaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsyento tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko ito sa bangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpaw it ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahil ito man Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang? Adaw, aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami, sanitan, tadan pagkarit mi Mayla. Ala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan ni di na kami pautangan ni di, tamom ngawan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay, di ka naglibak Mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan, bitaw. Di mo tutupan ida, insan. Amumot yung ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi nakaabroad ni Rina. Una, nang runa ita tay sudan ti pagpawpawitan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana rin ti panggapwa ka mangguray ti asawa. At damat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamay tapadaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan nga dito abroad? Kastoy tatang, makabanog. Nagrigat nga talaga tag abroad. Hay, banog nga kan na yun. Mala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanbanugak nga ro din iti abroad. No ag-awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amuti ag-diskarte. Masyan kami nga ruden ken ka anak kaw. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanang, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo ken kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. When mat nga main Maneng. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan Maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod.
Idi pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo saan mo't ang madildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na, ta nagsinadan iji asawa na. Ay, awan nga rodra At nanay, isunti umawag. Ay, sumbata mo ang lakay. Wait. Hello, Nakaw. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ik kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay kunana? Boyfriend? wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Isumarot pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti ipawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Ang damit manen ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ay, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, nag-adumat gayam te asawa na. Adda bakit nga asawa na? Adda middle age. Kanadagtawan iti 20. Anya? Ay, gat idarom mo Barwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Ta sininaam mo nga minen. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamuak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibyangan na ka. Aniya? Ronay, kasaritak man tiyan ako. Awagan man, ta kasaritak barok. Anya manan ayat ibagayo kinina. Ay kwa, kaya't ko lang mga iliwan mo't barok. Agdawat kayo git di ti paggatang ti arak isut ammo. Ay, saan mait, Ronay? Alan barok, kaya't ko lang kumustahan ti anak ko. Awagan man. Mabil man lang nga rod. Awaga kon. Hello, Mina anak ko. Kumusta ka dito abroadan? Hello, tatang. Nasaya at latamot Da kayo nga, kumusta kayon? Ay na. Kimaro tayo sakit itang anak. Nagkapgis tayo sakit itang ko anak ko. Napgas man ay Diyak makapangan. Kan limtag ti sakak anak ko. Ang mga pinalalwan nyo man ti arak. Ay samay lalak. Nabayag tupay na diyak naging inuman.
Dual dawa na jakim min ilumitara ka na ko. Ikat pa check up Uwang aron ko ma. May na. Awan magkwarta ka na ko. Sige, tagi pa ita kiti kwarta pagpa-check up yo. Na. Ang yaman na ka na ko. Ayaw po. Nagsayat ka nga anak na. Jak agbabawi alang iputot kin ka na ko. Siguro ti ka nagsagan nga ama dito rabaw tinaga. I love you anak ko. Basta iwanan nyo ti salon natyo, ha? Idyan nyo nga minang tibawal kada kayo. Uy, promise anak ko. Kaano kang agpawit nga anak ko? Inton bigat, tatang. O sige to, Rayag. Ang yaman akmanan, way. Ay na, patganggaw na yung anak ko. Chup-chup, mama. Ay, nukasta. Adama din kwartam. Ritaw. Wan, Rita. Adama na yung pagsata. Best friend. Uwan best friend. Talagang best friend ta no may papanditi arakan niya. Ewan na yan, Rita. Ka-ultimo dagitinagan takit dandani agpada. Rito, ken Rita. Agbagbagay da. Iway ngagpaysawa. Rita, Rito. Angam na di mo ikan iti sa bali. Kaipapanan, di kanayo na panagkuyog tawan. Kan, no addarik nam kanya. Na. Punasi mo. Tapno sana madadaal, ti panagbarkada ta. Arak laeng ti makagapaw. No apay nga agbisprinta. Rito. Ewan ay na. Dalag mo na. Di ka kasi madalangan. Taawanan ti plano ka mga asawa. Ag happy-happy lahangan ti kaya ko ita. No bilang mga asawa ka manan. Abay, bakit nasawaag? Tay ubing mo tila. Tapno makaanak pa'y mag. Tsaka ba? Ay, alaki din. Ito nag-eskwela, iskwelaan ta. Rito. Alang nga ron. Ay, mabidlang. Tanak mga iti balon ko, apantalong ko. Apay ti pantalon. Basta, pagsukatak to si kabay. Ay! Amukaw rito! Tatunggal mabartek ka, kay mabasa. Si kamat, iwan mo Ay, si kamat, Rita. Balik sampay lang, mat. Agtal na kakadilata. Ay, nabartek kan rito. Si Gansamat, nabartek, Rita. Limpyo ako ba, mat? Tiko na kay. Ay, dandanin to, pa di ka makamulagatan. Dumandang ka man, kidi. Kagidak, Rita. Agpunganak dita tumang mo. Abay, aya. Hindi ka payagawid, aya. Indol bigatan. Maturog taki din dito. Istor nga ayuyang tarita. Ay, kat. Ay, gida mo nga ron at maturog akmitan. Abay, sigalat maturog kaya. Tagunam nga agpungan ka. Di tumangkaw. Agpuang ka mo ta dito tumang ko. Ano kaya mo? Agpinungan ta, Rita. Hello, Lakay. Kumusta ni Tatang? Nagpa-check upan? Ay na, patpatsym tuman ni tatang. Kaano pa nagsakit na dyan ya? Ha? Pinauita man ngamin ni ti kwarta. Iso asaan man na nagawid. Napan naman yung bartegan ang timpawit mo a kwarta. Anya? Ay, unay mata ni Tatang. Kunak man no nasakit ti saka kanchan na. Lupatpatsym tuman ngamin amin nga ibaga na kang ka. Lamin anon alinastugan na ka. Ngam di ka mat matitigra. Pauitam laktamat iti kwarta. Arak ti papanan ti itad mo a kwarta ken kuana. Ay, Di pa'y makagatang iti bato na. Ultimo brief na. Pasig arut-rutan. Ngam di pa'y makagatang.
tanapat patay jaragan ko na. Amo matikas ta nga istalda, ma'am. Ngam inispoiled mumut nga may. Ala. Jak nga rod pauitan na ni ti kwarta. Sana balay takadwamot di tabalay. Wen, saan nga bisin na jay? Tadaman dito yung balay. Imbis nga itid mo ti kwarta rin ko na. Siyaklain yung tipang tida. Tapaggatang ko iti kawas na ken kanan na. Sige. Sika nga rod din ti makamo kini tatang Jak pauitan na ni ti kwarta. Ronay, awagan ba ni Mina ta adda ibaga? Anyaman ti bagayong tatang. Kumusta lang mo na? Ta kailiw kundi anak ko. Awan lod ko. Kay inkaaglod abarak. Naibusan ti lod store. Isa pasensya kayong tatang, way. Hey, Miss Pray, sika mo gayam. Apay, nagpauit man anjay anak mo iti kwarta. Ket umaynak man awisan, amapan agsyap. Saan? Best friend? Ya. Umaya lang makiawag. Taawagak ko maji anak ko di abraw. Ay, kuwan Sige, sigurado maibus tilod ko abroad ti awagam. Di ka madalaga, best friend. Tabayadak to. No, makapauit ni Mina. Uwan niya. Ay, sige nga raw. Mabitlaag na laag tay cellphone ka, best friend. Hello, tatang. Pasensya kayo. Ngam saan kayo napauitan ni ti kwarta? Nagsakit ang tiyan ko. Napagas mo na nakawala. Saan da ko na martistahan, tatang? Sa anak mo niya gan artista anak ko. Ay na, namin anon nga inulbudan dak. Pinagbigyan kayon itinaunday a panawan. Dati mo, kagbalbaliw kayo. Ngam saan matgayam? Iso ala dingitek. Ngam saan kayo napauitan ni ti kwartayo? Naadda ka sa pulan nyo, ibagayo langan ka ni Ronnie, ta iso timang ta di ti kwartayo. Anya, ulay ka mo tinanak. Di ka lumasan kanyak may nga, ma'am. Amo may ngawan trabaho. Amo may ngawan pinsyon ko. Awan pangalaga ni kwarta ka, anak. Ay, dumawat kayo kanila kay ko, no, da ka sa pulan nyo. O sige, tagtrabaho akmanan. Baliwan tayo tumanan tagsarita, tatang. Bye! Ronnie Barok, nakuna ni Mina, ano adda ka no ka sa pulak? Agdawat ak iti kwarta king ka. Mangtag ka man iti kwarta, Barok. Ura 1,000 laeng. Pangusaran niyo ti kwarta, tatang. Kwa, pagkata ko man iti agas ka, Barok. Nasakit nga min ti ulo. Tiyan, ken sikit ko. Ala, nagrobot kayo. Nakakuyugin kaya mapa nagpa-check up. Siya kong Barok. Mataktak ka laeng, saklatan. Uyugin kayo. Ala, mapandayon. Ano tayo resita ti doktor nga agas? Saktumot nila ang di manggatang. Abay, talaga nga awan palagtalag yung kanyak. Di na kaya't apaigaman iti kwarta. Anyat amok ngay tatang. Ang mga luigatang yung manin arak. Hindi ka magtagtan lang. Grabe kayo matatagtaw. Imot kayo. Ay, di kan madanagan, best friend. Siyak met ti sagot ita. Hey, ilibre ka mo ta. Anda kwartam. Nangalaap. Ay, naglakwak iti bunga jay natiltil ama iskaw. Ha? Nagbunga din na tiltil ang mais mo, Rita. Kuwan! Iso na lang at pasig at tupol ni bunga na. Ang ginatang dalatamay, tanalaka, ti panangilako. Iso pa mo, si kamoy. Ada pang dua abuti ta, best friend. Wow, may agaraw. Sige, best friend, indan. Sali, nagrigat aglangan ng diskulaan tas ka. Kuwan! Alalala, umahikan, best friend. Ne, rabiin.
Mawampay mo ila di malugang ko. Napala na nga ta. Ay, siya pa'y makatuturo ka ang. Bitin mo nga min di ininumay kinirita itay. Ay, awampay ganas mo bitin. Nay, nasaya atadakan ron eh. Ay, itay pa yung urahin ka. Apay narabiyang ka. Tatang, rumarak mo lang ha. Ato na patay, papanak. Ha? Papalambalay? Rabiyay? Basta da papanak. Ato itikwar tayo. 5 gasot. Basta di ibagbakin ni Mina rumwarak ita Rabia. Ah. Thank you. Dito yung kwartak, baraw. Uwan. Tsak ibagbaga. Apay ko mga ibagangay. Kaya awa mo isilpong kaw. Sa kami mo ila makapagsarita kin ni Mina numawag kin ka. Basta di ka gipulpulong lakas siya marabianak tatang ha. Ito. Nayunak pay ti 200 pesos tinted ko akor tayo. Ay na. Ay. Thank you, bro. Way. Jak ipulpulong kin ni Mina, bro. Sige lang, hindi na lang. Ay, mabisina mo dyan, Rito. Ay, sangarod, Rita. Nabisin na amoy na nagshot. Hinta pa'y maganda. Ilibre na, way. Awa, nila. Imbartek na nga road. Amin hindi intid timanugang ko ka na 700. Anya? Sa pa'y makapabisin ti lumabas di na restaurant. Ay, dumagas naman kini. Mga no, ada amuta dita. Di agpalibritan. Anya? Wala na. Intan. Ito na rodan. Rita. Rode. Isi ka magkapit sa barog. Langa. Sino ta kadwa mabalasang Rone? Kwa, kasinsin ko. Ni Emma. Ho! Hey! Kasinsin nga. Ay! Nakapulipot mo't king ka. Takasinsin mo. Ketyo timangan. Nanarita. Tatang. Ay, uwan barok. Mabisin kami ka ni best friend ko. Uwan mabisin kami ka ni best friend ko. Alam nga bro. O sige, mabitlahan tayo back to waiter ha. Yurdiran kayo di ka ninyo, tatang. Nanarita. Apay ngay agas tatar aramidem, Rone. Lukluk kumatan dyan ako. Ha? Kasinsin ko lang dahi dyan, tatang. Apay, nung nagkuyog ti babae kong lalaki, at dan nagkinawatan da. Apay, da kayo kininanarita, tatang. Kanahin kayo mat nagkuyog. Apay, at da relasyon nyo ay wala, naglailo magkang ka na dyan, babae. Pasay, punasan na pa'y tibibig mo, idi nagsasango tayo anangan. Pudna ala ka inuma kiday. Ngam, malagip ko, tinaimatanga. Ay na, kasinsin ko nga rudlang day di tatang. Anya kay laki dinaya. Ni Mina timawag. Kasaritak tuman mo ni Mina. Itid mo to ti cellphone kanyak no madamdama. Ha? Ayun, tatang. At ito 1,000. Alawan siya, tatang. Ay. Thank you, bro. Ay, sige. Maminsan ton, akasaritak ni Mina. Tarumwarak pa man, bro. Ay, sos pare. Babae na dayjay. Saan na kasinsin? Ay, jak kaya na pakibiyangan day ta. Kasinsin na kanumay.
Ay sos, bantayam ti manugang mo best friend. Hay, kasi jay anak mo amang manggay, di jay balasiw taaw. No, luklukon na lagayam. Ay, sayang ko nga nga ugali ti makibibiyang rita. Ha? Wala ka din. Agrubat ka. Tayin tayo di store. Tayo ni kanak manin ni Rooney ti kwarta. Ay, iswaya. Bayam. Talo maibos ti kwarta. Kasaritak to ana imbag ni Rooney. May papan idinayjay a babae. Hello, Mina. Kumusta kan ba kahit? Kastoy kalkalpas ti trabaho. Ay, nagsakit ti bagbagik. Ay, agi na nakangarudan Kumusta kayo matan ka ni Tatang ay? Nasayat kami, bakit? Agininumpay ni Tatang? Saan? Nagbalbaliwan. Ilapod no na. Adda dito'y amay ko ni tatang. Ay, kaya't ko ang makasalita ni Tatang. Itod mo man kang kuha na ti cellphone. Uwan bakit? Tatang. Kahit na kayo kano ang makasarita ti anak yo. Oh, ato'y ti cellphone tatang. Kahit adda na kasigpi di tatang. Ayaw, sangaribo mo tatang. Ibulsayo lang ang tatang. Ala, kasarita yun ni Mina. Ala, sumrek kan Joy. Nakaturog siguro ni tatang. Tarabiyo na yun. Ay, narabyan tamot ngamin una yan, my love. Wan nga ron. Saan na bale? Saan ka ron rumari ti silid ko? Tapno saan nakamakita ti katugangak? Wan, love. Makaisbuman na taon. Sino ta kadum asimang pagkaroon eh? Ako ni Joy, tatang. Kasinsin ko. Kung may makiturog dito yung balay, tatang. Nya? Tatang, ang 2,000 pesos, tatang. Pag-shopping yun itong bigat. Thank you malang bro. Thank you. Babae ni Rooney Dayjay Rita. Gayam. Mapay ngay nga itultulok mo. Pampanoy-noyam tikas jay nga aramidon na. Ay, hapo ka, anak mo pa'y mga raw ni Mina. Ay, kanayon na mangarong nga ikan iti kwarta ni Rooney. Na? No ipulong ko. Di na ko likan iti kwarta ka. Awang pagsitan mo kasta. Kahit, isukat mo, jay anak mo, iti arak. Kasta, ha? Ay, no siya. Saan akabaan at konsensya dayta? Isu nga oray jagan makikuyog kang ka rito. Kaya't ngagtao iti kalukwan ti pagkatagta iti arak. Oray jakagin inom no kastamo lang. Rita. Ay, awan na. Agruam jay manugang mau no panuy-nuyam. Purge! Ipulong mo jay adak mau. Takasi mo ni Mina nga trabaho jay abroad. Bas ka kumamot jay anak mau. Wala na. Magita. Uy. Ada pun iti day tanga imbagam. Best friend. Ayan ni Ronnie, Tatang. Ha? Mina? Adakan? Kilati sa sangpit mo, anak ko. Talaga, Jack, impakpakam mo ti panagawid ko. Tapno damat tiliwak dito'y balay. Ayan ni Ronnie, kunak. Anak. Aday, ti silid yun anak ko. Iso na lang, edi. Tada kadwa na babae, kasta ka di?
Ha? Apay nga, ma'am? Grabe kayo! Apa nagilimad kayo kanyak tatang! Ah, Nabuyag kaya manaluklukon nak tasawak! Nga mapaya di yung bagbaga kanyak! Sa bali pa'y lahat tao tinakamwak iti dayta! ikuha anak ko. Di ikuha nga min anak. Di... Kung konsensya nyo tararamidan tasawak! Pakawanan na ko, anak ko. Sorry. Agri-gri ka taki jabrol tatang! Kasto'y lagayam ti subad tasawak kanyak! Ay, anak ko, asim, agparbang ka ko ba? Tama nga no, makalawaan ka. Di ka kumagiskandalo, anak. Di kay madanagan, tadya kagiskandalo! Kaya't kula papanawan na kitiawanan bain di ti balay! Pagkawanan na kumabakit. Pimanawan na dyan, babae. Sikati pilyag, ta sikati ay-ayatek. Pumanaw ka na, Ronnie. Maminsan kumalaang tisao. Mina, pangasim ka diya. Ikanak pa iti may sagundaway. Pumanaw kan kunak! Tadikan paganano! Pimanawan ni Rune, anak ko. Kas jay tirumbang kan kwa na tatang. Di mapapanaw. Talaga ka di mo mapakawan, anak ko? Isanan. No naminsan, wano namin duwala kumaliniputan nak. Mabalin siguro ang mapakawan ko. Ngam namin ano aliniputan nak tatang. Anak ko, pakawanan na ko ma, nujak impulong ni Rune. Papatpatan nakmat ngamin iti kwarta. Lukas jay agan datik tagipulong kang kanak ko. Isure. Rohel, awan man bagas na yun. Awan pa'y mantika. Asukar kan kape. Awan pa'y sabon apaginaw kan paglaban. Pati shampoo kan batsop na ibusan. Sige. Tama pa na kiti balay dananang. Inak dumawat iti kwarta na. Sigurado ang nagpensyon na jayoy. Ay, dumawat ka manan. Awan lakit minanang tias asidgam no kastoy ang magipit tayo. Apay, di ka mabain iti kas nangar aramidam. Pagrebengan na timang tulong kanyak ta anak-nak. Awan nga rin trabaho, di tulungan nak. Maawatan na dahita, ta masyan ka na giti apo ko na. Duan dagiti putot mo. Ngam aging gayta, awan pa'y la trabaho. Kaano ngay ngagtrabaho ka, Rohel? Kasanon no awan ton ni nanang? Kasanon ti panagbiag tayo? Awan mo't nga rin master ka na trabaho. Sumurot ka kadainsan mo amapan makikonstruction, ah? Nagrigat ti kasta trabaho. Ore ko maano, 2,000 ti sweldo iti may sangal daw ti karigatak. Di ka madanagan, tag-swerte tayong tulata. Biglaan mo't na dumtang ti swerte ka. Ambom lang nga ya. Nanang, umayak man. Abda kayaw. Umay ka, Arohel. Sumrag ka. Nay, abda ka mo't gayam iti balay dananang manang balbina. Ikaw na, tumaya mo umiliw. Umay kumakumusta ang tinata. Ay, awan man nga roden Inunaan na kon manang. Dinawat mo man amin akwarta ni nanang. Nanang, nagpensyon kayaw? Wan, Rohel. Hintad yung man siguro amin ang kanimanang ti pensyon niya. Saan mo ta? Grabe ka mo, Rohel. 2,000 lang matintad ni nanang kanyak. Siya ngay mat nanang. Naibusan ti masapsapol ijibalay. Sapay awan man gatas di basit nga apo ko yun. Adto'y ti 2,000. Tapno agpada kayo nga agkabsat. Tapno awan rire. Mayunan nyo anay nyo na 3,000 ito na agpagpagatas kami. No nayunan nyo titadyo kan ni Rohel, nayunan nyo mga rod titadyo kanyak nanang. Ala, mabit lang. Aday ta. Sagta 3,000 kayo. Di kay agrikyaran nga agkabsat. Agamanak nanang. Dumanawat ka pala ngamin kanin nanang manang balbina. Katadamat di asawam akatulungam. Ay na, nabayagan nga wan trabaho na. Takanayon mo asumro di rayuman na. Kasano kat artek mo't ngamin di asawam. Iso ti lalaki, iso kumati agdiskitar iti kwartayaw.
Ay nga, nagsasaw ka mo kung namala na da trabaho mo, Rohel. Malaala-ala husto da itan. Di kayo nagapa. Dudwa kay lang arudin nga agkabsat. Imbes nga agpinatag kan agsinakit kayo. Saan mo takanayon kayo nga agkontra? Mala, ingkay kit din igatang iti kasapulan nyo ti kwartayaw anak kaw. Anto ti pakitsindam, auring bakit. Amaw, kanaksayan manin, ti pensyon mo. Agyaman na, Danilo. Masya na mangarod kadagiti anak ko. Konsensyak ti kalaban ko. Nujak maikan ida iti kwartada. Kaasi ngamin dagiti agpukok kadakwada. Ala, intangarod makitsindan, ta kuyugan ka. Pasensya ka pailaang alakay. Sikan ti makakaadda nga aggasgastos dito'y balay. Tapasaray lumabas mo la dito'y dakulap ko ti daduma a pensyon ko. Sa timabate, pagkatang ko iti agas ko. Naimaglangan ko na maatag pada tang agpinpinsyawn. Kasanaw no sa anak ng agpinpinsyawn. Kasano lang atan ti panagbiag ta. Wan nga rod nakakaasimot nga min dagijay nga anak ko. Ay, jak ko makayat ni makibiyang iti dayta. Ta syuman ko lang ida. Nabita pa ila ang agasawa. Ngam adon tinadlaw ko kadagiti anak mau. Mang namnamadamot latan iti pensyon mau. Wan tasaan da mo ngamin anakalpas iti panagadalda. Ta inununada mo ngamin iti tinakiasawa ken ng asawa. Ay kat ibagam nga agsapol da iti trabaho da. Aduma ti mabali na master ka na trabaho dita. Nga oray saan ka nakalpas iti panagadal mau. Marigatan damot nga rod ang makastrak iti trabaho, lakay. Marigatan da? Wano talaga akasadot da ti agtrabaho. Tadda ka anam namaan da apangalan da iti pagbiag da. Ha? Di mo ruamon na iti anak mo, bakit? Isurom ida tumakder iti bukod da asaka. Mas asya anak mat nga rod kadakwada, lakay. Diyak maiturod akitaon nga agrigat da, nga agpisinda. Iso amaawatan na kumahanukan ayon ko nga ikan ida iti kwartada. Takayat ko atulungan nida. Tata. Nagatang ko, nagiti masapsapol tayo diti balay. Elma, bakit? Nangalaam iting gatang mo. Ninanang manan. Katanya pa nga. Una. Adun ti utang mo kin ninanang. Ilistam tal alaam, tabayadam to no adda trabahom. Anya nga utang. Dawat day jay. Impadawat na. Bingay kumot iti pensyon na. May mayatan ti kasjay. Ngam jay may kaduang asawa na tiagnumar iti pensyon na. Nakias asawa pa lang amin. Kat bakbaktan lang arudan. Di mo sawan ti kasta. Tadamot pensyon di asawa na. Agpadadang agpenpensyon. Imbag kiti tada ni Tata Danilo akatulungan na. Taibusin nyo mo't nga agkabsat ti kwarta di inayo. Sumanao ka ilma. Kung namadlan ado ti kwartam mo't. Ha? Nada trabahom, no dakkal ti sweldo mo. Ada karmengam amang ibagay ti kakastakanyak. Ngam no para kamad lang awan makukwarta na. Aguli magkalatan. Ay, agore ka. Apay anyat pizza na itan, Jojo, lakay. Katapusan na. Ay, ala. Dandani mo nalipata kun. Kasangay magayam di inaunang nga anak mo nintun maminsan nga aldaw. Uwan gaya man ya. Ay, sus, imbag ta nalagip ko. Ay, masapol nga agpaaramid ta itikik nan. Apay, ada pagbayan mo ya. Kinakdumawat ka ni nanang Aghanda tayo takaasimot anak tanawan handa na intun birthday na. Uray kinilo la karni tigatangan tayon. Kan cake, pansit, salad, spaghetti, Shanghai, soft drinks, mabalinan. Ay, kat makamo ka. Tanay, nasagit pala ti sakak. Tiyak pala makatrabaho sa sikapay latang diskitar. At dapay matkit di tay iduldulin ko apaggatang ko kumaiti agas ko Uray isupay lati alaam balbina.
Alaman nga rod nanang, tanay nagriga mo na 100 di apo ko yo. Sapi agsangit day dyan na 1 cake apuyutan na. Mala, gumatang kan tumeten iti pang fried chicken. Uray dagitay la kaasit gan akaaruba yu ti awisen yon, no basit ti handayo. Ay isaan adu ti umapal no jakyawis nanang. Mamwandan tumulaeng, kababain mo't Igatang mula kuman iti masapsapul ti anak yu ti sobra iti ited ko a kwarta. Ay nasaanan? Igatang ko kay di amin nan iti panghanda na inton kasangay na. Sana bali nanang, ta inton makatrabaho man na nila kay ko, aglaylo akto siguro ng agdawat kada kayon, takababain mo't. Mababainak kada kayon. Ang papapuskulakla ang tirupak. Naimbaglaki din ata nasingput kayo nga ina. Saan kayo ang naimot? Naparabor ka na asi kayo. Ang gurigor matan ni baby lakay. Nangato ti gurigor na. Anya? Apa yan nga eh? Nakaro ay ati uyak na. Wen nga rod, marigatan nga aganges. Gapo iti uyak kan panateng na. Ipantalangan iti ospital ti anak ta. Sige nga rod, ngamawan kwartata. Mapanak iti balay dananang. Inagdumawat iti pang pa-ospital ta iti apo ko na. Unay mo't ngaminan ti kastoy a klase ti panagbiag. Sana kastoy a klase ti panagbiag ti nararapap ko iti. No apay a kastoy ti nagbanagag. Marigriga tagbat lata. Maladi ka nagsangit. Ala umunto'y kwarta. Ta itarayon iti ospital ti apo ko. Awan kanto ti mesang apo ko yu iti balay nanang. Isayag ko pala dito ya. Bantayan nyo pala. Wen, ala, mapan kang arudan. Agyaman na ka talaga kada kayo nanang. Naawan kayo, jaklamon ti pagtungtong palan may. Bakit, Rabiin, maturukan. Alit pampanunuta maya. Jay apukok madanagan akla kay. Amangan no anyat na pasamakan kwa na. Adda ijay ospital. Sana bali ata addan iti ospital. Patsay ka di dabaybayan ijay. Mangtad kantuman iti kwartam. Tamapanak ijay ospital inton bigat. Ituludak ida iti kananda. Imawag ngamin ti anak ko. Awan kanu kananda ijay ospital. Ngala, maturo kang harunan bakit ta ikan ka inton bigat. Kabagis, di murwamon nagiti anak mo amang namnamalatan iti kwarta ken ka. Kaasyam kumamot ti bagim Impaay mon ti masapsapol da manipod basit da. Basol damot lang ano ape asanda nakaadal. Tadi damot sinaysaya at ti panagadal da. Ay, nakakaasi damot nga rod kabagis. Maasya nakadagiti anak ko. Sana pa nagpalastog ka bagis. Ngam kita nagiti anak ko. Manipod ng asawa ken nakiasawa da. Pinaglasin ko idan. Kalpasan na, jakon inikan ida iti kwarta. Tapno masuro da tagbiag. Awan ano pampanoy-noyam ti kinasadot da. Kas jay dalat na naging gatinggana. Agbisin damot nga rod no jak idaikan iti kwartada kabagis. Talagang agbisindaan no sandang agtrabaho kabagis. Siyempre da kalatanam na maanda. Isa di dan mapanunod agtrabaho. Ikami da iti pagnakmanda. Di ka itad nga itad iti kwarta kadakwada kabagis. Kabagis. Sana panagimot taramidam kabagis. No di kat panangisuro kadagiti anak mo. Para mutla kadakwada da ita. Kasanon nawangkan, kasanon ti panagbiagda. Tulungan madagiti anak mo ng agsalukag kabagis. Di mo panoy-nuyan, ida. Danilo, agreeing ka man. Apay bakit? Maulawak, agree ko ti panagkitak. Kakapsutak, tulungan ako Apay yun nga bangunan ka kaday? Maulawak ka talaga. Kan agpipikal ti sakak. Apay akastoy.
Ay, jak maawatan ang tibagig. Matayaksan lakay. Ay, sus, di ka mo't agsao iti kasta, Ipankalangan iti ospital, Aureng. Na-confine ti inayaw, Balbina. Mabalay na sublatan dakpay nga agbantay, ta labaak na iti kawas ni nanang yaw. Tano makalabaak, sublatan kan tumot laeng. Ni, apay na ospital ni nanang aya? Ngimato ti BP na. Kan saan anormal ti naduma a resulta ti laboratory na. Agkakapsaw. Ay sus, sapay jak masangutan sukuno dagiti anak ko iji pagadalan da tatang. Nilakay mo ngay. Iso pala ti baunam amang sukon kadakwada Ay, kwam, adamo laramidan nila kay ko Pasensya jak masango. Anya, Ingkay bagakin ni Rohel, tamangan no masango na. anong sa niya pala bantayan ni nanang, tanay? Meeting mi kadag ti parents iji eskwelaan. Karni, sana masango ni bakit ko ti mapan. Iso siyak ti makimiting. Kasta aya. Siya kung timapan makimiting, Rohel. Taing kabantayan ni Nanang. Kaano pa'y mat anak kimiting ka? Inka man ijay, Elma. Sumalsaling bat ka mat iti saritaan. Adda nga rod papanam. Siyak ti makimiting. Awan pa panak. Adda nga rod. Apay, di ka makawawat. Ha? Malatatang, pasensya kayon. Inkay padasin nga ibaga ka ni Manang Balbina. Tama nga masango na. Ayan da Balbina kan Rohel nga lakay. Imbagam ka diti kaadak diti ospital. Wain bakit? Madlaw nga agpalpalusot da. Agpinpin na tudun da nga agkapsat. Anya, Paliiwan may nakasarungkaran no makalagip da. Isa tayo labak ko maakawis mo. Napan ko impalundray tapno maalak matla no madamdama. Nay, apay di yung mapanbantayan wano sarungkaran la kumadya inayo di hospital, Rohel. Jak masango ante. Sana balit adamat di asawa na ijay. Iso nga rod anak di asawa manan ni nanang tapno da mga sikaso ken kuana. Ano sana kasta talaga ti akman ti asawa. Asikasuwen na ti asawa na. Wen angam inayo day jay. Tapno maragsakan mo't wano mabangaran no makita na kayong anak na. Awan matararamidan yaw. Agpada kayo mga istambay ka ni Manang Mabalbina. Ngam di yu pa'y masangwa sa rungkaran jay na yumat. Kumaano da trabaho yaw tamawatan. Apay ay aman nakibiyang kayo antay. Sana ka po takabsat na kayo ti inami agad kunamot na sino kayo na makibibiyang ka na kami. Apay, da kayo ay timang bibiyag ka na kami. Da kayo timang pakpakan ka na kami. Kasla kayo mo't kalainga na namang manmandar ka na kami. Tilang ka di biyag yaw ti pakibiyangan yaw. Awan lata bakit rumartan dito ospital. Ngam aging gaita, di na ka pa'y sinarungkaran na kita anak mo. ay, ayan. Oray agteks wano umawag dala ko awan pa'y. Ayan nagiging anak ko. Sa inton na imbagan kan, kat maawat mo tumanan ti pensyon mo, sa adamanin kundi pakitakin ka. Ay, Nasingpat ka lang amin unay kanakwada, Aureng. Agruam da, nitikas diyang aramidan da. Bala, isimpatan dagiti gargarat ko, taagawid tan lakay. Kumusta kayo, Nanang? Naimbagan kayon? Wan, ala, sumrag ka, Balbina. Ay, agyaman nak Nanang Ay na, umayak ko maidya ospital ngam. Hay, simro tirayo manila kay ko. Kani, jak mapanawan dagita po ko yo. Ay, Wan, nagpensyon kayon? Wan, kawawat ko launay ti pensyon ko. Ay, mangtod kay mangaron iti gatang ko iti bagas mi, Nanang. Awan isa ang mingaminan. Sige, ikan ka. Agyaman nak Nanang. Ngam iti may sa kondisyon. Anya kondisyon?
Sakbay nga itid ko ti kwarta. Agdalos ka pa'y dito'y balay. Kan laba amin amureng may iti amayaw. Nene. Apay ngay masapul a paglabaendak. Kasta ti rumbang Balbina. Saan nga amin kat puro libre. May mayat matlaang no pagrigatan nyo ti maiggaman nyo a kwarta. Mala, ingkaglaban ka nagdalos. Ngam no di mo kayat, mga yabak iti sabali at ang danak ngaglaba. Naunaan naksama na ni Manang Balbina. Naggapon sa kano diti balayaw nanang. Inalanan samot amin na pensyon yon. Di nagsamot imbatyanan. Saan? Di ka madanagan. Tadyay lasweldo na nagdalos kan naglabatintad ka. Ha? Sweldo? Word. Sika, anya mo't tigagaram, Rohel. Amoy ulatan Tanay, naibus man tayo gatas ti apu ko yung. Kan kasangay na intong bigat. Gumatangak kumamo diti puyutan na akik na. Hala, sakbay nga ikan kay ti kwartam. At dapay ipaaramid ko kan ka, Rohel. Ha? At dangamin marmar ba apaset ti daga ijay likod ti balay. Kat ipakabiti mi kuma. Ngam sikan ti mang kabiti iti dayjay. Ta sikat itangdanan may. Nay, apay asyak ngay. No di mo kayat, mangsapul kabilaangan iti sabali at ang danan may. Ngam lading itak, tawan maitad kukan ka no di kag trabaho. Ha? O anya, mayat ka iti kondisyon ko, no? Agsapul kamilaangan iti sabali at ang danan may. Nagbaliw mo't ti ugali ni nanang. Pagtrabaho na kami mo't nga agkabsat, sakbay nga ikan na kami ti kwarta. Kasjay at talaga ti rumbang, Rohel. Tapnumarik nayo ti rigat ti agsapul iti kwarta. Saan laaday taagnamnam ay ti amuyong aramidan. Ti kwarta pagrigatan. Saan adaw-dawaten laang. Ha? Pagpanunutan nyo nga agkabsat data. Numasadot kayo nga agtrabaho. Awan kwartayo. Agbisin ti pamilyayo no kasta. Iso ajak agungunay nga agtrabaho kat. Taur-urayak asika ti agsaluka, Rohel. Sika ti padre di pamilya. Iso asika nga rod ti manggad para iti pamilyam. Alangan asya. Manjak mo't na. Kumaano baldado ka ta iso. Ngam nagsalon at kamot. Nagdakkelan ka akarne. Di kag trabaho. Elma. Isong agnakam kan. Nakariknan jay inayo. Iso akas na tinaramid na. Agruam kayo nga minin. No kasta, aglako kay tinatangkan protas ijay palingkay manang. Wen atane, tsak makadawat ka ni nanangan. Iso mula pagtrabahon nak nga umuna sakbay nga ikanak. Daglako aklangan, may mayat pay. Uresyak nga ron. Sapay nagrigat ipapaaramid na. Mangkita ka man kit day, amang ano adapay bakante a pwesto manang. Adapay mo dua bakante a pwesto iti abay ko. Kaya't mo ayatay baga kita kinkuko at i-reserve na. Wan man manang. Panasag man mo tiag lako-lakaw. Nanang, kaya't yung kaditidikat? Ha? Ay ikat mo na. Nangalaan niyo. Tayo sobra iti lako kaya pwesto nanang. Adapay bukal di tanong kayat siyaw. Ado'y matinatang nanang. Adamo lauk na prutas. Kakasta mo ti lalako kay pwesto. Nay, ay na nagsaya atan. Kahit kumusta nga iti panaglako yung anak ko. Ay mayat ananang. Medyo maya matikita. Uresyak nanang. Mayat tinaalam mi a pwesto ka ni manang. Tas sungadan. Ado ti gumatang. Ay na, maragsakan para kada kayo anak ko. Agyamanak ta nakapanunot kayo matlaangan. Mala, sapay kuma, tagnanayo nun ti panaggagatyaw anak ko. Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak nun. Sa bali matiin kasarna. Anya, magtisang sagi, tamawd si Kamalaw. Dayjay nga, Sir Biliano kuna na nga siyak ti ikasarna nga man matgayam. Sa bali matiin altar na.
Nabiit kayo pa lang amin anagamaam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuan ah. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga kasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo, ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edot ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya, nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta, namin adoon alinukod na ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagaram ken ka, aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agaram ken ka, nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak, ngam awan latagayam. Nagsakit dito yung amang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasunos ang mga klon kadagiti agaram ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, wan nga ron. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agaram ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't ka nga andingayan, malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, tain taagbuya iti sinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kaya't ko akadwa, malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante umay ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi diya nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan tamaditi kasta. Respetuam lata talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wen nga rod. Ngam, awan mat nga minarek na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Wen na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kundi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung tomboyan? Tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga pay-paysaw. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis tampay laang nana. Tanabatik ti wallet ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Nay, unay daytan apabang lumalaw.
Ay naumaya mo umanan. Nabayaga di ka nagbangbangluwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga ka no ada nobyam. Umaya mo tibanglaw. Ano ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang day tangay? Diyan nga'y anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasudos malaw. Kita tamang ano adamang asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single dayjay. Ay basta, di ka nagdardarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta ah. No kaya mo man ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Si ka mo ti agsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitaktasin sir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak ko. Iti cellphone siguro Kaya ija istro ti pagkikitaan da. Kasta aya. Ay, Una yan dyan anak ko. Imbag ano ba rupay dyan lalakay. No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaun. ha? No kasta, di mo amo atumboy di agar-aram ija anak mo. Nay. Day na ba imbaga day ta? Diyak mo bantaur. Ay, sos, bagbagaam di anak mo. Ungtam no ka sa pulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw, no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kon, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu kom, do siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay ngay. Nagdamag ka kumapay mangaw mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan kita tay padam a babae? Ni Rio nga ron tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga manjakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dan nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ngamin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye sa home. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadiyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik madgayam tayo wallet ko. Anyahamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day chay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buluda ka niya. Ay,
Awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam ka ni nanang mo. Uray 2,000, ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang, lumakaawid ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Darling. Oray nalaka ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Nga Rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, darling. Ay, intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Tainggatang ta iti t-shirt mo tinabati. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Akat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko ditoy. Utangan ta pailaang ti kananta. Imbag no kayat na. Nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nagsubli dito eh. Sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Diyak mata nasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday dya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid dya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Miss, mabitlar. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Awan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ni! Kunak manon na kisarita kanyam dya kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kanupay ti kinan me. Ay, diyak amamuti ka doon. Kuna na nga agsublit amapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tay. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tay. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamnoad da kwartam. Bayada mo tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. Lukas ta nga rod. Di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsublit ti kaduam. Makaturturog ako nga gururay ito'y. Ayan na ngayon dahil nga Rio. Ay! Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti kabem. Ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. No, da ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, ag-awid akpay atay nakpagala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo, duata ama pa ni Jebalayo. Ay, mangipas-pas ubuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantangaro ni Jebalay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayon iti 2,000. Bayadak tumatlang no adamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang arod. Nay, anyat sang-sangi tamalaw. Di kan sama na naturog iti rabi ay.
Naalingag kong agsangsangit ka idirabe ay. Sa ita, agsangsangit ka pa ilaang. Manja kon nga talaga, nanang. Manjamon tay. Tiag ayat, agpapadamot gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tong dadya nga riyaw. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa Manila, tagtrabaho ni Ije Manila, di na pa imbagbaga-kanyak. Anya. Ala, sana balik, tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawas awda dya nga tao. Ay day ta ngamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Ang asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ala, mabiit la ang taya bakti anak ka baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? At ding. Sorry no, nagkamali akiti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tama siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayon konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar kwa kanayon keng kaading. Kunana mat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, mamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang hanukon nga aklonan. Sigurado matla nga lokonak tumanan nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilanga na. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsasaunaan na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na singpa matilanga na. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka? Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga basta dakon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan Malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga min ni Malo. Wen ka nga ron, auntie. Gani, insublat nakmutan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo Malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Di binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na nga lalaki? Ay, saan siguro
Taikasar naman tandya kasinsin mau. Kat, kumusta nga iti ada asawa na, insan? Kastoy, naragsak, insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kayat na pagtrabahuan sika. Kanaggagat na talaga. Wey, mayat nga rod ano kasta. Sige insan, tagawid akon. Adapay ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan.